Pozdrav svima ljudi, danas imamo Minecraft Hunger Games na mapi Rabbit Castle. Ja, počnemo za sekundu. Dobro, ne idemo od centra, begamo od centra, evo vidimo tu chest. Ljudi, kao što možete vidjeti, imam novu teksturu. Tekstura je odlična, pokazat ću vam poslije. A, brate, tu dva chesta. Brate, Stone Sword. Samo da nas ne bi ubio sad, molim te, nemoj. Da, ajde, dođi da se biješ. Hoćeš, lik? Ajde, hvala Bogu. Dobro, ovdje... Sad begamo što dalje od centra, ljudi. Ljudi, hvala vam za, znači, za koliko, 12 subscribera. To mi je uspjeh za početak. Mislim, nije baš za početak, ali... Ono... Hvala vam, ljudi, ono... O, brate, prošlo si! Sad moram begat. Mač, daj mi mač! Daj mi mač! A daj mi mač! Brate, daj mač! Nemoj mi davati ova sranja. Molim te. Daj mi... O, mač mi daj! Ja se baš nerviram oko ovog. O, daj mač! Vidi ovo, brate, ne može, neće me. Neće mene u životu, ljudi. Neće. Aj, molim te, daj jedan mač, barem drugim sekiru. Ajde, hvala Bogu. Yeah, ljudi, imamo sekiru. Imamo bojka ovaj jadan golađić, sad si ti mrtav. Evo ne mrtav, ljudi! Hoću ti, hoću. You're dead. You dead. Dobro, ajmo pobacati ove stvari. Pošto nam nije oduzeo ni health, ali mogo je barem health ili jedan da, ono, mislim, da mi se ne bi brzo napunili, pa me ovaj drugi napadne i pobjedi me i tako to. Tak da, eto. Vrati, kakav sam dobar obučen. Ljudi, tekstura je baš odlična, baš mi se sviđa. Idemo napraviti dva kruha. Opa. Dobro, ja bi išao po onoj chest tamo, mogo bi, ajmo, plivanje, što je hladna voda, brate, što je hladna voda, čekajmo mi malo plivati ovak da ne bi se dosađivali ovdje. Ja imam onaj, kako se zove, bam, ode brad. Ja imam jet ski. Bum, ovo mi ne treba. Di bomo sad išli? Joj, moramo naći neko bolje oružje, ljudi. Evo, to je neki leg. Oh, shit. Ne znam da ga se ostavimo ili... Ajmo ga mi pobijediti, ljudi, jači smo. Ne gubi nadu. I sad ću izgubit kao i uvijek. Opala. Dobro. Pogodio sam ga jednom strijelom. Evo ga. Sad je mrtav 100%. Dvije strijele imam. Brate, di je otišao lik? Shiftuje se negdje. Ti si otišao, man. Glupane. Evo te, tamo si otišao, sad si mrtav. Sam da znaš da si mrtav. Dobro, mrtav si. Brate, Iron Sword! Koji fail! Daj mi
bolji. Šta sam našao, ljudi? Shit. Ojte se vas dvojica pobiti. Tako, pobite se vi. Umrli, tako. Ubegaj! O, brate, neću se ja družiti s njima tamo. Nije mi tamo lijepo. Nije. Joj, supica! Daj mi supicu. Dobro, supica. Joj, ulik. Joj, ne znam di ću pobjeć. Stvarno ne znam di ću pobjest. Opet tamo dva! Pa, brate, ja ne mogu vjerovat. Daj bježi. Oni će mene ubiti. Sve nekako mogu popiti gore neće. Da ima gdje drugi najbliži. Brate me! Za petoma su mi. Joj, idemo mi gore. Našli smo kameni mač. 625, Sharkness, to. Kakva sreća. Ajmo mi tu ostavi neke stvari, dobro. Šta je bilo? Ko je mene udario? Ti sad dead. Brate! Daj! Umri! Ljudi, ubio sam tim! Yeah! Dijamant! Patike, to! Ubio sam tim! Brzo jedi supicu. Imam Iron Sword. Yeah! Diamond, daj mi diamond. Čekaj, imam bolje patike. Dobro, opala, ovo. Diamond. Ne treba, ima li šta pametno gore. Šta je ovo bilo? Deathmatch. Možda je naša pobjeda, možda i nije. Sam da ovi nisu tim. Molim te, Bože. Molim te, sam da nisu tim. To! Sad je mrtav! Idemo, ljudi, držite mi fige! Nemam strijele. Zato on ima! Brate! Šta je ovo bilo? Bježi! Skoro! Shit! Idemo se healthin malo ovdje. Ne znam, idemo na njega. Idemo mi tu šta ovdje? Nema. Naravno. Ne odustajemo. Idemo u napad. Ajmo. Samo da mi ne baguje, molim te. Ajde! Umri! Ja mislim da je ovo bio haker neki. Joj, dobro, bravo, GG, drugi smo ljudi. Yeah. I ljudi, hvala na gledanju. Lajkujte, komentirajte, subscribe i šerujte, vidimo se u sljedećoj. Poz.